Da li se vidi? Vidi se. Odlično. Dobro večer svima. Hvala Bogu što je malo temperatura se spustila. Ja vjerujem da svi će razumjeti hrvatski jezik. Nije tako daleko od slovenskog. Da li razumijete šta govorim? Razumijete? Ako nešto ne razumijete, dignite ruku pa će prevesti Štefan. Moje ime je Dojčin Živadinović, ja sam iz Pule. Mnogi od vas sam već sreo prošle godine. Imali smo predavanje o obraćenju i htjeli su braće i sestre da dođem opet, da imam predavanje o otkrivenju. Jer knjiga Otkrivenja je jedna od najfascinantnijih knjiga u Bibliji, ali jako puno ima različitih mišljenja, različitih interpretacija o otkrivenju. I onda, eto, imat ćemo sad seminar večeras i sutra. I ako ste hrabri, nedjelju ujutro isto, ako ste hrabri, vidjet ćemo koliko ćemo stići. Vidjet ćemo koliko ćemo da stignemo. Tako da, evo, ja sam tu, ja sam sretan da mogu s vama da proučavamo ovu knjigu. Ovo je meni najdraža knjiga. Ja sam napisao knjigu, komentar o otkrivenju, to vi možda ne znate, ima već 450 stranica. I nije još spremna za tiskanje, za publication, ali bit će spremna sljedeće godine. Tako da, eto, tu smo što se tiče toga. Da. Brate, izvini, ja sam zaboravio jednu stvar. Nekako smo se pogovarjali da bi vsa vprašanja, katera bi nekako se vam porodila, da bi si jih mogoče zapisali in da bi bila vprašanja na koncu. Zaradi same dinamike dejansko govora in veste, kak je, neko imaš nekako misli malo zbrane. Jaz to posebej vem, ko sem dejansko malo starejši občan, pa zadeve več se toliko na nek način ne spomniš, da jih je dobro nekako malo, ko imaš misli zbrane, da grejo skozi, pa da bi potem na koncu kot tak postavljali vprašanje. Okay. Tako da, to da. A da li se čuje ovaj mikrofon? Da li me čujete od ozada? Da. Ok. Super. Evo da se pomolimo i počnemo ovaj seminar otkrivenja. Jeste spremni? Odlično. Ajde da tražimo, ali moramo tražiti blagoslov od Boga. Jer ova knjiga je predivna knjiga, ali treba nam Sveti Duh da razumijemo. Pa da se pomolimo. Prvo, Bogu da se pomolimo. Gospode, dolazimo pred Tebe i tražimo Tvoju mudrost i Tvoje znanje i Tvog Svetog Duha, Gospode dragi. Isuse, molim Te, Ti nam objasni, piše otkrivenje Isusa Krista koje si Ti dao slugama svojim. Evo, mi želimo biti Tvoje sluge. Mi želimo da razumijemo. Piše ova knjiga blago onome koji čita i koji drži riječi zapisane u ovoj knjizi. Gospode, mi želimo taj blagoslov da razumijemo i da držimo. Treba nešto držati što piše u ovoj knjizi. Zato Te molim, Gospode, da nas blagosloviš večeras i sutra i da dođe još više ljudi sutra. I Gospode, daj nam Svetog Duha da možemo i mi ovo naučiti i drugima svjedočiti. A to Te molimo u Isusovo ime. Amen. Ok, počinjemo sa seminar Otkrivenje Isusa Krista. Znači, jako puno ljudi nisu razumjeli ovu knjigu. To je jedna biblijska knjiga. Martin Luther je rekao, ja neću da proučavam tu knjigu, jako mi je zbunjena. A onda su mu neki drugi reformatori pokušali objasniti, onda je Martin Luther napravio mali komentar od 30 stranica. Na 30 stranica mali komentar na knjigu Otkrivenja, to je sve. A Ivan Calvin, drugi veliki protestantski reformator, kaže, neću niti da čitam tu knjigu, ništa ne razumijem. A anglikanski propovednik, poznati anglikanski propovednik i teolog dr. Robert South rekao u jednoj propovedi, knjiga Otkrivenja ili pronalazi čovjeka ludog ili ga takvim ostavlja nakon čitanja. Znači, ili si lud što je čitaš, ili si normalan kad počneš čitati, postaneš lud kad je pročitaš. A zašto? Pa tu ima neke trube, pa pečati, pa 7 crka, pa 7 rogova, zvijer neka,
A šta to znači? A Bog kaže blago onem koji čita. U 3. stihu, jel tako? Otvorite Otkrivenje 1. poglavlje, 3. stih. Ako imate Biblije sa sobom, ja sam stavio tu da imam na slovenštini. Tu smo. Kaže 3. stih. Kaže, blagor tistemu, ki bere in tistim, ki poslušajo besede tega prerokovanja in izpolnjujejo, kar je zapisano u njem, kajti čas je blizu. Znači, blagor njemu koji čita, koji bere. A šta ćemo mi raditi danas i sutra? Šta ćemo mi raditi? Ćemo čitati Otkrivenje. A šta je Bog rekao? Blagoslov ćeš dobiti. Dobit ćeš blagoslov ako stvarno se uključiš i čitaš ovu knjigu. Amen. Znači, da li je Bog rekao nemoj čitati tu knjigu, ne možeš razumjeti? Da li je to Bog rekao? Ne, nego blagoslov ćeš dobiti ako čitaš i koji slušaju besedu prorokovanja koje je unutra, kar je u njem pisano. Kaj ti čas je blizu. I poslušaju in hranio. Šta znači to? Koji čuvaju, a ispolnjujejo. Koji ispunjavaju. Znači, njima neke zapovijesti. Ova knjiga ne samo da dobiješ blagoslov kad čitaš, da wow, razumiješ knjigu, da te dotakne, da se približiš Isusu. Da, broj 1, ali ima nešto što moramo da ispunimo, piše. Blago onima koji drže ono što je zapisano u ovoj knjizi. Znači, Bog je dao neke zapovijesti i neke komande u knjizi i rekao je držite to i ispunjavajte. I sad, kako mi možemo reći joj, neću tu knjigu da čitam? Pa Bog je dao da mi moramo nešto držati što piše u toj knjizi. Znači, to znači da će nam Bog dati da razumijemo. Kako nam može onda da mi dati, kaže Bog, morate držati zapovijest koju sam vam napisao u ovoj knjizi, a ne možeš razumjeti šta piše u knjizi. Jel to naravno nema smisla. I zato, ali zašto onda, zašto toliko puno ljudi kažu da je knjiga Otkrivenja toliko teška da ćeš postati lud ako čitaš? Zašto tako puno ljudi kažu? Da to nije istina. Evo što kaže Ellen White. Ellen White kaže, knjiga Otkrivenja počinje sa uputom da razumijemo nauku koju ona sadrži. Kaže, blago onome koji čita i onima koji slušaju riječi ovog proročanstva i drže ono što je njemu napisano, jer je vrijeme blizu. Kad mi kao narod, pazite šta sad kaže Ellen White, kad mi kao adventistički narod shvatimo što ova knjiga znači za nas, mi ćemo iskusiti što? Što ćemo iskusiti? Šta piše? Veliko probuđenje. Kako se to kaže na slovenski? Probujenje. Jel nam treba probujenje u crikvi? Jel treba ili ne treba? Jel treba da spavamo ko Laodikejska crkva? Jel to treba? Kaže, a kako ćemo doživjeti probuđenje u našoj crkvi? Kako? Kad mi shvatimo šta ova knjiga znači. Wow! Sotona hoće da ti ne proučavaš knjigu Otkrivenja. Ili na slovenski odtelenja. Razodetje, kao razodjevanje. Šta znači otkrivenje? Na grčkom jeziku se kaže apokalipsa. Apokalipsa. Apo znači raz i kalipso sakrit. Kalipso je sakrit. A apokalipso kada nešto što je sakriveno otkriješ. Otkriješ sakriveno. Kalipso znači kao veo. Veo. Kalipso znači veo. Kada makneš veo i onda ti razotkriveno. Tako na slovenski odtelenje, otkrivenje,
Razodetje. Znači, odetje kao odjeća. Kako vi kažete odjeti? Kao odjeća, kao razodjete, raskrinka, makne tu taj veo, da mi vidimo budućnost i šta će biti, šta kaže Bog. Pazite, je interesantno, znači, otkrivenje mora da se razumije jer nam sam Bog zapovijeda da držimo ono što je u njemu zapisano. Broj 2, kad budemo razumjeli tu knjigu kako Bog želi, imat ćemo veliko probuđenje u crkvi. Da li želimo veliko probuđenje u crkvi? Da ili ne? Znači, šta mislite, da li je važno ovaj seminar što ćemo da imamo? Da li je važno? Jako važno, jer nam Bog može dati veliko probuđenje. Da probudi celu Sloveniju kroz otkrivenje. Je li tako? Zašto toliko različitih interpretacija? Prvi stih otkrivenja nam sve objasni. Znate kako je Bog dobar? Zašto ako je Bog tako dobar, ako nas voli, zašto bi nam dao jednu knjigu koju je tako teško razumjeti? Mora da se kopa malo. Prvi stih knjige otkrivenja. To je, da li ste ikad, kad kupite novi auto, pa onda dobijete onaj auto priručnik, kako se kaže priručnik? Priručnik za auto. Tako vam je ovaj prvi stih otkrivenja. Prvi stih. Znači, Bog je ljubav, neće nam dati neku knjigu da ništa ne razumijemo. U prvom stihu ti odmah kaže smjernice, lijevo, desno, naprijed i onda kako tu knjigu treba razumjeti. U prvom stihu. Gledajte šta kaže. Prvo kaže da je to otkrivenje. Znači, to će nešto, Bog želi da nam otkrije, a ne da sakrije. Znači, odmah optimizam. Jel optimizam? Nije to pesimizam. Optimizam. Otkrivenje. Pa mora nešto da se... Čim nešto ne razumiješ, a onda sam nešto ja griješim. Otkrivenje. Isusa Krista, koje dade njemu Bog da pokaže slugama svojim šta će skoro biti. I pokaza poslavši po anđelu svom sluzi, po anđelu svom, sluzi svom Jovanu ili Ivanu. Ok, znači prvo kaže otkrivenje Isusa Krista koje dade njemu Bog da pokaže kome. Ja nisam došao u Sloveniju da ništa ne čujem, ja moram da čujem vaše odgovore. Da pokaže kome? Šta? Hlapcima. Služavnik, slugama svojim. Ok? Slugama svojim. Ok, stop. Kome će Bog pokazati šta ova knjiga znači? Oni koji su njegovi sluge. Oni koji su njegove sluge. Zašto toliko puno ljudi ne razumiju knjigu otkrivenja? Jer tvrde da su kršćani, ali nisu. Ili kažu da hoće da budu kršćani, ali nisu sluge. Nisu hlapci. Svi žele Isusa Krista da bude Isus Krist njihov spasitelj. A ko želi da Isus Krist bude gospodar? Isuse, spasi me da... Ako Isus kaže, dobro, hoćeš da čuvaš zapovijesti? Ma ne, zapovijesti ne bi. Ti mene spasi bez zapovijesti. Svi bi htjeli spasitelja, a niko ne želi gospodara. Jer za gospodara moraš da budeš šta? Hlapec, sluga. A šta sluga radi? Da li sluga sluša ili je sluga neposlušan gospodaru? Točka broj 1. Broj 1. Kako ćemo imati probuđenje? Kaže ova knjiga, ako je proučimo, imat ćemo probuđenje duhovno. Broj 1. Moraš da kažeš Bogu danas, ako hoćeš da razumiješ ovu knjigu, želim da te služim, Gospode. Biću ti poslušan. Gospode, znam da u mom životu nisam ti poslušan u nekim stvarima. Svjesno griješim. I hoću da griješim i onda dođem u crkvu i mislim da sam spašen. Ja hoću spasitelja, ali neću gospodara. Oprosti, Gospode, kajem se, Gospode,
sad ću da slušam i daj mi Svetog Duha da mogu da slušam. Da budem poslušan tvojim zapovjestima. Amen? To je prvi, to se zove stav, attitude, kako bi rekli na slovenskom? Odnos. Znači, ne može otkrivenje samo, sad ću ja da čitam knjigu otkrivenja. Stop. Da li si ti se pokorio Bogu u srcu? Da možeš da čuješ njegov glas. Znaš ti što su meni rekli? Ma daj, Dojčin, to treba da znaš grčki, treba da znaš hebrejski, grčki, aramejski. Kad budeš znao grčku egzegezu, pasivni glagol od grčkog jezika, onda ćeš ti razumjeti otkrivenje. Pa to znaju jako puno teologa grčki. Pa se svi protive jedan drugom. Šta to znači otkrivenje? Dobro je da znamo jezik. Može da pomogne. Ponekad kada ti neka riječ nije jasna, malo se konsultiraš sa ljudima koji znaju grčki, ljudima koji znaju malo otkrivenje. Dobro je. Ali da li je to dovoljno? Ne. Prva stvar odmah je slugama svojim. Ma ne, to samo jedan stih, ti izvlačiš nešto iz tog stiha. Možeš to izvlačiti? Odi u knjigu proroka Danijela. Knjiga proroka Danijela ti isto je to proročka knjiga kao otkrivenje. Pogledajte šta kaže zadnje poglavlje knjige proroka Danijela. Knjiga proroka Danijela isto nam to kaže. Jako je to bitno da prvo da budemo pokorni Bogu u svemu u svom životu. Da odlučimo da mu se pokorimo. Tada ćemo razumjeti, imati blagoslov, imati probuđenje u crkvi. Do tada nič. Možemo tu da čitamo cijeli dan, filozofiramo, ali bez pokajanja, predanja grijeha, priznanja, odbacivanja, sve što znamo da ne valja u tvom životu, imat ćeš samo propast u braku, propast sa djecom, propast u crkvi, propast, nećeš ništa razumjeti. Biblija će ti biti suha knjiga. Suha. Ti ćeš se probuditi ujutro i raditi, daj mi rađe Facebook, ne da mi se čita Biblija. Jer te nije Sveti Duh taknuo. A Sveti Duh će da te takne kad se pokaješ i priznaš svoj grijeh i odbaciš svaki grijeh. Bogu nisi dao prvo mjesto. Prvo mjesto si dao Facebook. To ti je prvo, kad se probudiš, to je tvoj Bog. Prvo je zanimacije, svijet. Kad se probudiš, prvo Gospodu se pomoliš, tražiš njegovu pola sata, gledaš Bibliju, proučavaš, kaže Bože, ti si mi prvi. To je pokornost Bogu. Prvi i zadnji mi je Bog. Prvi, zadnji, najbolji. Jer ja sam njegov sluga. Mene Gospod vodi. I takvi su bili apostoli. Kaže, apostoli su cijeli svijet zapalili sa silom evanđelja. Pa zato, jer im je Bog bio prvi. A ne ova laodikejska crkva. Njima je Bog zadnji na tanjuru. Prvo ću da se probudim, pa ću da jedem, pa ću da se operem, pa ću da idem gledat ovo tu, pa ću da pogledam malo jedan video, pa onda možda ako stignem poslije ću da pročitam malo Bibliju. Bog ti je zadnji. Mora da se pokajemo i predamo Bogu. Odbacimo sve grijehe. Gledajte što kaže Danijel, sad sam pogovorio o Danijelu. Prorok Danijel, 12. poglavlje. Šta kaže? Da li ste našli? Danijel, 12. poglavlje. Kaže ovako, 8. stih. Danijel 12.8. Hoćeš da stavim tu na Danijel 12.8. Evo ga. Danijel 12. Evo imam dva prevoda slovenska. Kaže, slišal sam, pa nisam razumel in rekel sam, moj Gospod, kakšen bo konec tega? Danijel, kako će biti kraj vremena? Danijel ne razumije. On je rekel pojdi Danijel, kaj ti besede so prikrite in zapečatene do časa, ko bo konec. Do kraja vremena. I sad pazi šta kaže. Mnogi se bodo čistili in belili in precejali. Mnogi se budu čistili. Šta treba prvo? Čistili dušu i belili
opravdanje Kristovo i precejali? Kako se to kaže? Precejali metem, a bezbožni, a bezbožni budu bezbožno delali. No bedem bezbožni pa nebo umel, ali razumni budu umeli. Kaže, nihče od krivičnih tega ne bo razumel, le razumni budu razumeli. Znači, od bezbožnih, krivičnih, koji imaju grijeh, svjestan grijeh, žive u grijehu, nihče od krivičnih tega ne bo razumel. Nihče ne boš razumel otkrivenje. I to će da ti bude kamen spoticanja i ništa, to sve nešto mutno. Znači, prvi korak, moramo da se pokorimo Bogu u svemu u našem životu. Šta kaže prorok Jeremija? Kaže, tražit ćete me i naći ćete me. Kad me budete što? Tražili kako? Svim srcem svojim. Svim, sa pola srca, 95%, jedan mali idolčić u mom životu, ne, kaže svim srcem svojim. Jer čim imaš mali idolčić u životu, onda kažeš, Bože, ipak mi je draži ovaj mali idolčić nego ti idolopoklonstvo. I ne može Bog da djeluje. Ne može Bog da djeluje. Znači, Bog traži da se njemu predamo svim srcem svojim. Amen. Ok, to je prvo. Otkrivenje. Divna knjiga, ali treba slugama svojim. Onda kaže, šta će skoro biti? Šta će skoro biti? Znate šta kažu neki? Kaže da je knjiga otkrivenja, to je samo priča o iskustvu crkeva u Ivanovo vrijeme. A šta on kaže? Šta će skoro biti? To nije, to je budućnost. Je li tako? Znači, knjiga otkrivenja govori o budućnosti. Znači, nije preterizam, budućnosti. A znate šta ima? Ima u protestantskom svijetu, ima ljudi koji kažu, joj, knjiga otkrivenja, to ti je sad, to ti je nekoliko godina, 2-3 godine prije Isusovog dolaska. To je sve 7 godina prije nego što Isus dođe. Cijela knjiga govori o tih 5-6 godina prije nego što Isus dođe. Da li je to tačno? Šta kaže? Šta će skoro biti? Vidiš ti to? Prvi stih. Odmah šutne preterizam, odmah šutne futurizam. Odmah kaže krivo. To su jezuiti izmislili. To je u hršćanskim crkvama se ili preterizam propovjeda ili futurizam. Znate to? Preterizam znači sve se desilo u Ivanovo vrijeme, apostol Ivan, oko 95. godine nakon Krista. Cijela knjiga otkrivenja se odnosi na njegovo vrijeme. To jest možda razorenje Jeruzalema 20 godina prije njegove smrti. To je sve. A on šta kaže? Šta će skoro biti? To budućnost. Kako se kaže budućnost? Kako? Prihodnost. To u prihodnosti. A neki kažu da, u prihodnosti, a to daleko u prihodnosti, malo prije Kristovog dolaska. A šta kaže otkrivenje? Šta će? Skoro. Znači nije tako daleko, nego je od Ivanovog vremena pa do skoro, pa onda do kraja, do Kristovog drugog dolaska. Znači, to je druga stvar. Kako da razumijemo? Znači, budućnost skoro od Ivanovog vremena pa do drugog Kristovog dolaska. Kao što kaže knjiga proroka Danijela. I treći ključ, kaže i pokaza poslavši po anđelu svom sluzi, svom Jovanu. Sad, ta riječ pokaza. Vidi, ja sam tu malo pobjegao. Idemo. Sad ću, da pokaže, kaže ovako, da pokaže slugama svojim šta će skoro biti i pokaza poslavši po anđelu Ivanu ili Jovanu. Jovanu, ja to pišem, sam bio u Srbiji, pa sam onda tu na srpski pisao prvo. Ok, sad pazite ovo interesantnu stvar. Ova reč pokaza tu
Na grčkom jeziku se kaže esimanen. Kako se kaže? Esimanen. U drugim prevodima znači označi. Označi. Dolazi od riječi znak. Znak, semeion. Vidiš, esimanen je označi u prošlost. Semeion. Ili simbol. Šta ovo znači, ovaj znak? Šta znači ovaj znak? Ko može da prepozna ovaj znak? Šta je ovo? Vidiš kako može krivo da se interpretira knjiga Otkrivenja. Šta znači ovaj znak? Nije ovo stop. Zabranjeni prolaz, samo jednosmjerna ulica, je li tako? Kako vi to znate? Jeste učili u školi, je li tako? A kako u školi znaju? Jer imaju udžbenik, ima udžbenik, knjiga. Knjiga znakova, je li tako? Tako i Otkrivenje. Otkrivenje kaže i on pokaza, to jest označi, na engleskom kažu signified, sign, signal. Signalizirao je. Stavio je u signale, u znakove, u simbole. Knjigu je stavio u simbole. Bog je otkrio budućnost, ali kako? Simbole. Žena, zmaj, rog, mali rog, oči, nešto govori. I ti čitaš, ako nisi Božji sluga, ništa nećeš moći razumjeti. Kome je Bog dao? Slugama svojim. Je li tako? Tako, slugama crkvi, da crkva propovjeda, da oni koji su taknuti Duhom Svetim, da Duhom Svetim razumiju. I dolazi i kroz simbole je pokazao. Kako možemo da razumijemo te simbole? Gdje je udžbenik drugih simbola? Gdje je udžbenik simbola? Kako? Cijela druga Biblija. Znači, Otkrivenje ti daje simbole i ti gledaš taj simbol i onda gledaš kako da razumijem simbol. Pismo, Sveto pismo objašnjava u drugim mjestima na Svetom pismu objasnit ćete. Evo da ti pokažem. A ponekad knjiga Bog je ljubav. Ponekad sama knjiga Otkrivenja će ti odmah objasniti. Odmah. Ajde da ti pokažem. Okrenite Otkrivenje 9. poglavlje 4. stih. Odmah u praktično. Otkrivenje 9. poglavlje 4. stih. Pazi sad ovo. Kaže ovako. To ćemo proučavati šta znači ova peta truba. Kaže 9. poglavlje 4. stih. Da li ste stigli tamo? 9. poglavlje 4. stih. I kaže ovako. Znači, večeras ćemo samo govoriti kako da razumijemo knjigu. Samo bazu, temelje. Ok. Temelj, kako razumjeti simbole. Kaže ovako. Rečeno im je bilo, naj na zemlji ne škodujejo, ne travi, no zelenju, ne drevju. Joj, šta to znači? Nemojte škoditi niti travi, ni zelenju, ni drevju. Ampak samo ljudima, ki so brez Božjeg pečata na čelih. Šta znači trava, drvo, trava, zelenje, drevju? Šta to znači simbol? Šta to znači? Ljudi koji su što? Kako? Opečatljeni. Znači ljudi koji su Božji sluge. Amen. Jel' tako? Pročitamo još jedan put. Rečeno im bilo, naj na zemlji ne škodojejo ni travi, ne zelenju, ne drevju, nego ampak samo ljudima ki su brez Božjeg pečata na čelu. Znači trava, zelenjo i drveto predstavljaju koga? Ljudi koji imaju što? Božji pečat na čelu. Amen? Znači, da li nam knjiga Otkrivenja interpretira taj simbol? Da ili ne? Da. Znači, ponekad nam sama knjiga, isti stih,
nam interpretira. Evo, odite u prvo poglavlje. U prvo poglavlje, po neki put, će da odmah interpretira. Prvo poglavlje, evo 20. stih. Kaže Isus se pojavio, u prvom poglavlju vidimo Isusa. I Isus ima u rukama 7 zvijezda. Šta to znači? Isus 7 zvijezde ima u rukama. To je tako teški simbol. Šta znači zvijezda? Kaže, iskrivnost 7 zvijezdi, ki si ih vidjel u mojoj desnici. Pobeglo. Di si pobjegla? Kaže ovako. Da li možete vidjeti, čitati ovo? Se vidi? Ok. In 7 zlatnih svečnikov pa je v tem. 7 zvezdi so angeli 7 crkava, a 7 svečnikov pa 7 crkava. Znači, svječnjak predstavlja šta? Crkvu. U prvom poglavlju Isus, pogledajte u prvo poglavlje, Isus se pojavio u prvom poglavlju među 7 crkava. Kaže ovako, na otoku Patmos. Kaže, jaz, Janez, vaš brat in s vami sudeležan pri stiski, kraljevstvu in stanovitnosti v Jezusu sem bil zaradi Božje besede in zaradi Jezusevega pričevanja na otoku, ki se imenuje Patmos. Ja sam bio na Patmosu prije 2 sedmice. Ja sam mislio će biti to neki goli otok. I bio je goli otok, ali prije 20 godina su našli vodu. I sad počeli su da sade drveće i sad je puno ljepši. Sad predivan otok, Patmos. Bili smo u špilji, u jami, kao što vi imate Postojnsku jamu, tako oni na Patmosu imaju ovako malu jamu gdje je po tradiciji Ivan bio spavao i tu je živio na tom otoku. I tu je primio od Boga otkrivenje u toj špilji, u toj jami. Tu smo bili prije 2 sedmice, smo bili na tur, imali smo 55 ljudi u autobusu i onda smo išli sa brodom na Patmos. Ok. Kaže, na Gospodinov dan me je navdal Duh Sveti. In za seboj sam zaslišal močen glas, kakor glas trobente, kao truba. Ki je rekel, zapiši, kar vidiš in knjigo in pošlji 7 crkvam. Efes, Smirno, Pergam, Tiatiro, Sard, Filadelfijo, Laodikejo. 7 crkava, to ćemo proučavati posle. I kaže, obrnil sam se da bi vidjel čigav glas je govoril s menoj, ko sam se obrnil, sam zagledal što? 7 zlatnih svečnikov. Simbol. Ivan, Janez se obrnul i je vidjel što? 7 zlatnih svečnika. Sad moje pitanje, gdje se nalaze zlatni svečnjak? Gdje se nalazi zlatni svečnjak? U hramu, u templu. Da li je hram u Jeruzalemu bio uništen? Rimljani su uništili hram u Jeruzalemu 70. godine nakon Krista. I sad kršćanska crkva kaže, gdje je Isus? Je Isus otišao na nebo, svi apostoli su umrli, samo stari apostol Ivan, a i apostol Ivan je već pred smrt. Jel' tako? I sad pitaju ljudi, gdje je Isus? Kad će Isus doći? Šta Isus radi? Svi apostoli su mrtvi, a apostol Ivan je na otoku, na golom otoku, i on će da umre. I Bog se javlja Ivanu i kaže, imam da ti kažem šta će biti sa crkvom. Nemoj da se brineš. I Ivan vidi Isusa gdje? Među 7 šta? Svečnjaka. Što znači da na nebu Isus ima tempel. Kažu, vi adventisti, vi verujete u svetište. Pa evo, Isus na nebu je, kaže, među svečnjacima, je li tako?
A svećnjak predstavlja šta? To je simbol. Šta predstavlja svećnjak? Crkvu, bravo. Kaže, 7 svećnjakov su pa 7 crkava. 7 crkava. Šta znači broj 7? Punina. U 7 dana je Bog stvorio nebo i zemlju. Punina. Što znači kršćanska crkva svugdje. Šta radi Isus? Šta je i radio svećenik u templu, u hramu? Šta svećenik mora da radi sa tim svećnicima? Židovski svećenik, Aron. On mora da dodaje ulje svaki dan. Da, na svečnjaku stoje lampe. Svečnjak je držač za lampe. Riječ tvoja je žižak nozi mojoj. Božja riječ. A svečnjak predstavlja šta? Šta predstavlja svečnjak? Crkvu. Crkvu. A šta predstavlja lampa koja se stavi na svečnjak? Šta to predstavlja? Riječ Božju. Se sjećate 10 djevica, sve su zaspale. A šta predstavlja ulje? Duha Svetog. Bravo. Znači šta Isus radi? Svaki dan šta? Stavlja u svečnjak, ali ne u Božju riječ. Svečnjak smo mi, crkva. Mi ovako držimo Bibliju. Ja je ovako sad propovijedam, ali šta prvo mora da uđe u mene prije nego što možemo da damo vatru? Duh Sveti. Zato ne možemo razumjeti otkrivenje ako nismo njegove sluge. Ako nismo se pokajali i odbacili svaki grijeh, ne može Sveti Duh da dođe u srce. Znate šta kaže u Djela apostolska 2.38? Šta kaže Biblija? Ok. Apostolska djela, 2. poglavlje. 2. poglavlje, 38. stih. Šta kaže? Da malo povećam. Evo ga, se bolje vidi. I Petar im je odgovoril, spreobrnite se, obratite se, kako kaže, isporite se i naj se krsti svako između vas u imenu Isusa Kristusa v odpušćenje čega? Grehov svojih i prejmete dar čega? Svetoga Duha. Kako ćemo primiti dar Svetoga Duha? Šta treba? Da se pokajemo se za grijeh svoj i krstimo se. Kad znamo da trebamo se predati Bogu krštenjem, krstimo se i primit ćete dar Svetoga Duha. Znači, kada mi pokajemo se i odbacimo svaki znani grijeh u životu, odmah će da dođe Sveti Duh. I kad dođe Sveti Duh, dobit ćemo rodove duha ili plodove duha. Kako se kaže na slovenski? Kako? Sadovi, kao plod, kao voće, da. Sadovi duha. A šta kaže Galačanima 5.23? Koji su sadovi duha? Ljubav? Ljubav, ali ne neprijatelje. Neprijatelje ne mora ljubav. Samo prijatelje ljubav, tako? Ne, ljubav za neprijatelje. Sadov duha. Kad ne ljubiš neprijatelja, nema duha. Griješiš. Ljubav, kaže strpljenje, ljubaznost, radost. Kaže, radujte se u svemu. Pavle je bio u zatvoru. Šibali su ga 40 puta na leđa i oni Barnaba uhvatili ih pjesmaricu i pjevaju. Proganjaju me tu. Proganjali su ih, znaš kako, više nego da proganjaju nas. A oni pjesmaricu i slave Boga. Kaže, slavim te Bože, ti imaš plan. Ko zna šta će da bude? I bio potres. Obratili se svi.
Ok. Da tu bude ovako, malo više tu. Ok. Znači, kako možemo razumjeti otkrivenje? Možemo razumjeti otkrivenje kad se obratimo, primimo Duha Svetoga. Onda nam Bog da razumijemo simbole. I još jednu stvar. Otkrivenje. Na grčki apokalipsa. Apokalipsa. Riječ apokalipsa, to nije prvi put da se ta riječ koristi u Bibliji. Ta riječ se koristi na drugim mjestima u Bibliji. I to, ili riječ otkrivanje, se koristi 8 puta u knjizi proroka Danijela. I sugerira da je ova knjiga nastavak Danilove knjige. Kaže ovako, 2. stih, da pokaže slugama svojim šta će skoro biti. To je direktni citat iz Danijelovog proročanstva u Danijelu 2.29, kada je rekao Danijel Nabukodonozoru da se zna šta će skoro biti caru. I Bog mu je dao onda onaj kip. Se sjećate onaj kip? Nabukodonozorov kip. U Danijelu 2. poglavlju. I piše ista ta riječ, ali na grčkom jeziku, a prevod Starog zaveta hebrejski na grčki Septuaginta, isto tako piše, da pokaže šta će biti. Ta ista riječ. Kao citat iz knjige proroka Danijela. I vidite se, kaže, riječ otkrivenje se koristi 8 puta u knjizi proroka Danijela. Danijelova proročanstva proriču svjetsku historiju od 1. do 2. Kristovog dolaska, to se zove historicizam. Otkrivenje 1. poglavlje kaže da pokaže slugama svojim šta će uskoro biti. Citat iz Danijela 2.29 da pokaže šta će biti. Otkrivanje tajni. I onda još kaže otkrivanje tajne Božjih. Koristi riječ apokalipsis. U Danijelu 2. poglavlju Danijel kaže Nabukodonozoru da ti pokaže šta će skoro biti. Isti citat kao u otkrivenju. I onda kaže otkrivanje tajni Božjih. Apokalipsis tajni Božjih. U Danijelu 2. poglavlju. I onda Bog daje Ivanu proročku vijest i kaže evo ti apokalipsis da vidi šta će skoro biti. Šta to znači? Znači da mu daje isto proročanstvo, isti stil proročanstva kao što je imao prorok Danijel. Znači, prva vizija Danijela i prva vizija Ivanova, riječ apokalipsis, otkrivenje i šta će skoro biti. Ili šta će biti. Ista ta riječ. Da pokaže šta će biti. Ista ta rečenica se koristi. I onda još ima iste simbole kao Danijel. Tu je zver, rogovi, 1260 dana, isto kao u Danijelu, lav, medvjed, leopard, isti simboli kao u Danijelu ti vidiš otkrivenje. Znači šta kaže? Čim vidiš otkrivenje, čitaš, odmah vidiš sličnost sa prorokom Danijela. Čak direktno citira proroka Danijela na više mjesta. I onda još 4. stvar, otkrivenje 1. poglavlje. U 1. poglavlju Ivan na Patmosu jadan stoji u špilji i javlja mu se Isus. I Isus mu se pojavljuje i kako se Isus pojavljuje Ivanu, na koji način, koji opis, kako on vidi Isusa. Kaže, vidim ga kao sin čovječi. A gdje je ta riječ sin čovječi? Gdje to prvi put se spominje? U Danijelu, 7. poglavlju. On je vidio Isusa, Danijelu, 7. poglavlju, vidi sina čovječeg. Kaže, na nebu. Evo ga sin čovječi i onda vidi, kaže, vidim ga kao ima oči kao vatra. Gdje to ima? Danijel, 10. poglavlje, on vidi Mihaela, oči kao vatra. Kaže, vidi mu u 1. poglavlju, on vidi mu noge kao bronza, kao mijed, užarena mijed, ovako. Šta? Danijel, 10. poglavlje, Mihael, noge kao užareni mijed, oči kao vatra. I u Danijelu 10. poglavlju Danijel padne i ne može ni da vidi koliko je snaga od Isusa, sila. I on padne kao mrtav. Šta napravi Ivan? Šta napravi Ivan kad vidi Isusa u 1. poglavlju? Šta napravi? Padne isto kao mrtav i onda ga dotakne ruka, isto kao u Danijelu 10. poglavlju. Znači šta?
Koja je zadnja vizija od proroka Danila? Prva je Nabukodonozor, 2. poglavlje, pa onda 7. poglavlje, ima viziju, pa 8., pa onda 9. i onda 10. poglavlje i 10. poglavlje ide skroz do 11. i tu kaže kraj 12. poglavlja. To je jedna vizija od 10. do 12. poglavlja u Danijelu. Znači zadnja vizija što je Danijel ikad vidio, proročka vizija, zadnja vizija, on je vidio Mihaela. To jest, šta znači Mihael na hebrejskom jeziku? Tko je kao Bog? Ko je kao Bog? Sam ja kao Bog? Ko je jedini kao Bog? Ko? Isus. Znači, on je vidio Isusa u Danijelu 10. poglavlju i on vidi opis Mihaela u 10. poglavlju a u 1. poglavlju otkrivenja on vidi šta? On vidi Isusa. I kakav je opis? Iste noge, iste oči, sin čovječi, padne na pod, ga diže. Znači, tamo gdje je Danijel završio, počinje otkrivenje. Ivan. Jel' tako? Znači, vidite poveznicu. Povezovanje. To je povezovanje. Znači, to je to. Isto kaže da pokaže slugama šta će biti. Isti simboli kao u Danijelu i vizija Isusa. Zadnja vizija Danijelova je ista kao prva vizija Ivanova. Kao magnet. On poveže te dve knjige. Da mi možemo znati kako da razumijemo tu knjigu. To je kao kontinuitet od proroka Danijela knjiga. Evo, to smo sad rekli. I kako se piše simbolima. I sad kaže, Dojčin, to si ti izmislio. Ne. Evo, vidite, svetski stručnjak za grčki jezik u otkrivenju David Aoun, otkrivenje 1-5, Word Bible Commentary, Zondervan, kaže strana 15, potvrđuje da se prvi stih otkrivenja zaista otkriva metodu interpretacije, otkrivenje otkriva budućnost, ali je znakovima ili simbolima. Znakovima i simbolima. Kaže Grant Osborne, to je još jedan protestantski komentator, kaže otkrivenje Revelation in Baker Exegetical Commentary, strana 62, kaže proces, ovo je prevod na hrvatski jezik, kaže proces objave dalje je opisan sa izrazom esemanen, obznanio ili označio. Trećim izrazom u 1. poglavlju s otkrivenjem i prikazivanjem sa konotacijom otkrivanja Božje poruke. Ovaj pojam ima posebnu svrhu jer je srodni glagol Ivanovom izrazu semeion, što znači znak i donosi ideju obznanjivanja pomoću simbola. Ovo je posebno prikladno u svjetlu prevladavajuće simbolike ove knjige. Znači, to je, vidiš, to je veliki, poznati akademici se slažu sa time da je knjiga otkrivenja se kodirala u posebne simbole. Simboli ili znakovi iz otkrivenja se objašnjavaju u drugim dijelovima Svetog pisma. Ponekad u drugim dijelovima samog otkrivenja, same apokalipse. Znači zvijer, šta znači zvijer? Kad vidiš, kaže, vidim veliku zvijer. Moćno kraljevstvo. Kako ja znam da to znači moćno kraljevstvo? Jer piše u Danijelu 7. poglavlju. Kaže, vidih lav, jedna kaže Babilon, pa vidim zvijer, drugu medvjed, Perzija, leopard, Grčka. I vidiš, znači zvijer znači kraljevstvo ili moćno carstvo. I znači tako simboli se tako interpretiraju. Zmaj piše otkrivenje 12 da je đavo, žena piše otkrivenje 21, Efežanja 5:23, Hozeja 2, to je crkva. I znači sve simboli se mogu objasniti. Svi simboli se mogu objasniti. Evo da vam pokažem jedan simbol. Ponekad knjiga otkrivenja nam odmah lijepo kaže. Ovako, idemo dalje. Idemo da vidimo. Ovako. Otkrivenje, razodetje. Idemo u 5. poglavlje.
Idemo u 6. stih. Kaže, tedaj sam vidjel na sredi med prestoljem in štirimi živimi biti ter starešinami je stalo jagnje. Šta znači jagnje? Koje jagnje? Isus, je li tako? Jagnje, kakor zaklano, Isus umro za nas, i imalo je 7 rogova. Šta znači 7 rogova? Kako? Polna? Oblast, znači moć, snaga. A polna znači puna, bravo. 7 rogova. Šta znači rog? Rog. Kada jedna životinja kao koza ili ovan ili ima rog, šta to znači? Ko ima veći rog, to je šta? Jača životinja. Znači Isus kad ima 7 rogova, šta to znači? Omnipotente, svemoguć. A kaže, i ima 7 očiju. Kaže, janje ima 7 rogova in 7 oči. Šta znači imati 7 oči? Ako su 7 rogova, znači sve moguć. 7 oči znači Sve vidi u sebi. sve zna, sve već. Kako nas Sve prisutan. sve prisutan, sve videći. On sve vidi, on sve zna. Kao Bog. Amen? Znači svemoguć i sveznajuć. I onda kaže, ma joj dojčin, ti to izmišljaš. Evo vidi, 7 rogov i 7 oči, to je 7 Božjih duhov poslanih po vsej zemlji. Znači 7 oči su šta? 7 duhov. Znači broj 7 je punina. 7 duhova, 7 crkava, to je cijela crkva će da bude opisana u tih 7 crkava. Kaže 7 očiju koji su 7 duhova Božjih poslanih po cijeloj zemlji. Znači sve videći. Sve svojim duhom. Isus vidi sve. Znači ovdje u ovom stihu nam lijepo objasni. Kaže to je i onda nam objasni. Ali znate šta? Ponekad neće uvijek tako da nam lijepo kaže objasni knjiga Otkrivenja. Da vam kažem jedan drugi simbol. I onda ćemo ići poslije da idemo interpretirati knjigu Otkrivenja. A prvo moramo da razumijemo kako. Pazite sad ovaj simbol. 9. poglavlje, 5. stih. 10. stih. Evo. Kaže ovako. I idemo, ajde da vidimo ovaj 5. stih. Kaže ovako. Šta je kobilica? Skakavac, ok. Kaže, iz dima su se osule na zemlju kobilice i dana im je bila oblast kakšno imaju škorpioni na zemlji. Joj, šta to znači sad? Šta to razumije ova knjiga Otkrivenja? Ništa ne razumijem. Kobilice, čekaj malo. Gdje drugdje u Bibliji se nalazi riječ skakavac ili kobilice? Gdje drugdje se nalazi ta riječ? To je sve što trebaš znati. Negdje drugdje ta riječ nalazi, gdje možda se nalazi pa kaže to je simbol nečeg drugog. Da li neko zna? Ti znaš puno, previše. Ne, šalim se, ne, nikad previše. Nahum? Mojzes je, skakavci su došli na Egipat, ali to su bili pravi skakavci. Nisu. A ovdje je simbol. Mora se biti simbol. Kaže, šta ti? On kaže Nahum. Ajde da vidimo da li je Nahum. Da vidim ja to. Gdje je to? 3.17. Nahum 3.17. Kaže, tvoji izabrani su kako kobilice i tvoji vojaški povedniki kako koji. To se govori o Niniva. Koji sede na plotovi kada je mraz, pa kad vzide sunce odlete nišćene vijekuje so. To su Niniva, dobro. Okreni sad, ima još bolji mjesto gdje se bolje razumije u kontekstu. Dobro, Niniva je isto sa istoka. Pazi što kaže u Sodniki. Sudniki, suci,
7. poglavlje, 12. stih. Šta kaže? Oho, evo ga. Kaže šta? Kaže Midjanci, Amalečani in vsi sinovi Ishoda, pa su bili rasporedeni po ravnici kakor množica kobilici i njihovim kamelama ni bilo števila, bilo ih je toliko koliko je peska na morskom obežju. To su istočni narodi, isto u Nahom, Asirija je istočni, to su Arapi, Midijanci, Amalečani, sinovi istok, Saudijska Arabija. Oni su došli, pa otkuda bi Izrael, otkuda bi došao vjetar sa istoka donio skakavce? Uvijek im sa istoka dođu skakavci. Da im pojedu sve zelenilo. I onda oni nemaju šta da je. A ovdje je duhovno. Došli su neki Arapi, neki sa istoka. 5. truba govori se o islamu. 5. truba govori o islamu. Islam je napao otpalo kršćanstvo. Srednjovjekovno kršćanstvo, papsko, je islam Bog poslao da ih pojede ko skakavci. Su im pojeli teritorij. A kaže, joj, dojčin, ti to malo nešto ti interpretiraš. Vidi, evo čekaj. Moramo, svaki stih mora da se dobro interpretira. Gledaj sad ovo. Otkrivenje 9, to smo sad čitali 9. poglavlje. Samo ćemo malo, samo da vidimo kako se interpretira. Znači, kao kobilice, kao skakavci su došli neki i kaže, kakšno škorpioni. A kaže, a kako škorpioni? Dalo im je bilo 5 mjeseci, njihovo trmčenje je bilo kako trmčenje škorpiona kada piči čovjeka. Kako škorpion piči čovjeka? S čim? Sa repom. Vidite, spominje se rep. 10. stih, imali su repe, kako ih imaju škorpioni i žela. I repih su imale moć da 5 mjeseci škoduju ljudima. Imali su moć u repih. Šta je to? Šta to znači? Znači moć, ovi skakavci, ajde kažemo hipoteza da su skakavci sinovi istoka, Arapi. Možda su to stvarno islam, muslima. Dobro, napadaju otpalo kršćanstvo, ok. Ali zašto imaju rep? Šta znači rep u biblijskim proročanstvima? Šta? Ne razumijem. Šta je rekla? Ne. Odozada. Aha. Da, ali slično. Otvorite Izaija 9.15. Izaija 9.15. stih. Ovo će biti seminar otkrivenja. Mi ćemo da razumijemo. Kaže ovako. Kaže, kaj ti, Izaija 9.15. Kaj ti voditelji tega ljudstva su zapeljivci in ti katere vodio su... ovo nije to. 14. stih, na slovenskom je 14. stih. Kaže, starček ili stari in imenitnik in ugledni je glava. Vidio? Prerok ki uči laži je rep. Da li islam, da li muslimani imaju proreka? Da li imaju proroka? Da, a da li je lažni prorok? Je. A da li oni, kaže skakavci, njima je moć u repu. Kad oni idu pa napadaju, odakle, di je snaga, otkuda njima ta inspiracija da idu da džihad napadnu kršćanski svijet? Otkuda im inspiracija? Ko im je rekao? Mohamed. Znači nije samo imaju rep, nego imaju, kaže, moć im je u repu. I sa tom repom ubijaju. Jer je Muhamed rekao, idi džihad, da ubije, sveti rat, da zatoreš sve koji ne štuju Allaha. Allahu akbar! Tu im je moć.
Oni su fanatici zbog tog repa. Zbog eto. Vidiš? Kaže, ja ne razumijem knjigu Otkrivenja, joj ne razumijem. Pa samo simbol, šta znači tu? Rep, šta znači tu? Aha, je tako. I mi ćemo, još ćemo mi gledati tu 5. trubu poslije. Sada samo radimo bazu kako razumjeti knjigu Otkrivenja, simboli. Sama Biblija će nam otkriti svaki simbol. Svaki simbol. I kaže, ja čuh, ali ne razumeh. I rekao, Gospodaru moj, kakav će biti kraj? A on reče, idi Danijelu, jer su zatvorene i zapečaćene ove reči do posljednjeg vremena. Mnogi će se očistiti, ubeliti i okušati. Bezbožnici će raditi bezbožno, niti će koji bezbožnik razumjeti, ali će pravedni umnici razumjeti. Znači, mi moramo se moliti Bogu da nam da mi budemo pravedni. Evo, tu je bio Ivan na Patmos, vidite, tu je taj otok i tu su ga stavili da bude u zatvoru, ali Bog ga je spasio. To, ok. Tu ćemo sad stati malo pauzu.